I'll go. I'll go. Amen. Yo. Amen. Amen. Miawezo. Gamesu. Miawezo. Yo. Gamas. Akpe yo. Gamesu lo gamesu. Miva miasron everywhere. Miva. Miasron na miape like for the love of our language, love of our own look at Nupopo, right? Or what? You know. I wanted to say tribe, but maybe I shouldn't say tribe. But it is a tribe, right? Yeah. It is. So miva miasron everywhere. Akpe no selao plan no kolao. Nyeda akpe na miva mi tede mi anchi egba again once again. And miape no fialaga chogana da selasi elafia. Da me je shiwu ya ga ka do he ame ye adel you know bakpe mi anchi ta me de kuku ata introduce the Kuya. Yo. Akpe. Nkonyenye Cynthia Selassie Mallet. Melenufiale University of Education Winneba. Ebe department a. Ebe gbefiala menye le ebe department a. Mecho ho. Hema okwe hiagbo. Ta. Nice weather. Hoa. Yeah. Very nice weather for my maybe if you're on the right plateau. Yeah. So akpe kaka. Yo, akpe na mi. Egba dabero mele mi adome ogaka. Ebe magbo na mi sha mebe fiayin indi leko ekanya. Indi fiayin indo So we are all here today to have some fun, to learn, and just try to preserve our culture. So Medekuku, without much further ado, unless Doc Medekunanele Ashiwanagla, otherwise, Madam can start her. Miracle au ikoma ikata koma ta ofialaga wezo ta yo akpe. Yo. Okay. Akpe na mi. Yawe le dowo. Yawe le pekpere miaumbe miado egbade ngo. Akpe kaka. Egba hafi mi aje nusosro, hafi mi agede nusosro ma. Mejibe mi asron hakwi adeko. Hafi mi agede nusosro ame. Mi le klalo a. Yo. Akpe. Kwenyebe. Agbale sosronyo mi vane miasre. Agbale sosronyo mi vane miasre. Abazu na de na miade duko. Abazu na de na miade duko. Wedeko. Meku misia. Everything to now what Yo, mi akpeda be mi atangina. Agbale sosronyo mi vane mi asre. Agbale sosronyo mi vane mi asre. Agbale sosronyo mi vane mi asre. Okay, Abazu na de. Mekumiaji. Abazu na de. Na miade duko. Na miade duko. Okay. Agbale sosronyo. Mi vane mi asren. Abazu na de. Na miade duko. Ta. Agbal maji gbanko miabete nemi ji afi mi agede nu sosrame.
Agbale sosonyo mi vane ne miasre. Agbale sosonyo mi vane miasre. Avazu nade na miade duko. Avazu nade na miade duko. Milefima. Mielilo. Mieli. Bikata mi atanjizire ka abi mi ajegome. Agbale sosonyo mi ajegome. Go. Agbale strong. Me vane miasre. Agbala sosonyo me vane miasre. Avazu nade nemiade duko. Avazu nade namiade duko. Akpe. Kanemile nusosro nunga mi agaji. Homework last year, though. Next week, did you get one? I have a homework. Okay. Yo, Anyonto, I like it. I love it. Okay. Yo. Akpe. Kaka. Kemi agede. Oh, Kaka. And you have another song, Adele, Medeku. No, na Vaiji. Maybe I can make old man who has Tuleshi, he loves guns, he loves birds. Oh! Heavy no esi. Heavy loto, heavy boy. Agbeto gbiade no anyi gbadegbe. Menye yawa. Enkonye Belekwi. Enotu dam heavy ogbesi agbe. Heavy vovo no esi. Heavy okay, next week. Boy, heavy J. Heavy boy, heavy J. Heavy vovo no esi. Aha. Emma. That's the song I want to remember. But I think when I sing it, it won't. You speak it. You sing it in the dialect that you use. I sing it in the Anglo dialect. Okay. Yeah. So you found it. Okay, next week. Me no ha so vida kono nu so medem kwa. So me kuku. Yeah. Anyona. Okay. Akpe. Yo. Akpe. Dog. Yo. You feel like okay. Yeah, man. Yo. Kemi agede egbepe akpe. Nuso strome. Ntua mi jenane gome. Ude gbedodo aloge yi toxe adope gbedodo kple gbelolon. Eye le nuso strome la mi le nku de gbeyo ke mi ado nenye be amade jivi le vidzi ya. Mi to egbeyo ke mi ado me mi glo be we do le me. Alo miaƒe nueseŋ alo wewo amedzidɔ. Meka ɖe dzi be nye sukuviwoa woɖo ŋku nuwoawo katã dzi. Eye mi gayi dzi le ŋku ɖe nya yiwo ke miagblɔ. Nenye be mi kpɔ ame ɖe wodze dɔ, ele dɔ le ba dzi, le dɔ le ɣia, nya yiwo ke miagblɔ ne akɔ fa akɔnɛa, mi le ŋku ɖe woawo hã ŋu. Mi gayi dzi le ŋku ɖe kunuwɔyi, gbedoname yiwo ke yina dzi le kunuwɔyia, miekpɔe be ne ame ɖe bu eƒe ame vevi aɖea, míata do gbe nɛ be eyae se nya vɔ alo eyae kpe
alo ado babane alo miawe wodo vlo okata onye gbedoname le kunu woyi egbela miayi eji akpoedabe lazanduiwa leke miadogbena amewo le azanduiwo ta nɔnɔmetata ɖe le fi ma akpɔe be wole azã ɖu ta ame aɖe yi efia la gbɔ bɔbɔ migblɔe be ne be ado gba matsi atete matɔ ado gbɔ dze be na bɔbɔ ta eyae ma mi le kpɔkpɔm le afi ma akpɔe be amea ebɔbɔ hafi le gbe do na tɔgbi ta mina mi ge ɖe gbedonameawo me mi kpɔe ɖa be nu kawoe miagblɔ nenye be mi le azãwo ɖum gbã na ame ɖe le azã ɖu no nye ame le azã ɖu o wo ŋutɔ le ɖu o mi katã le azã ɖu oa mi dona gbe be azãe loo keleke woaɖo azãe se azãe loo Azase. ke ame ɖewo hã wogayina dzi gado vivi ɖe ŋu azã le kɔŋgbe ewa wose kpɔa meɖe kunu se kpɔa Maraku Togo Toima, no fialaga. eyawoe gblɔ nɛ be azã le kɔŋgbea Iko mabia nyamanya ota egbanye ofe Togo tofe nka Independence Day lako glona Independence Day dokuisi nono nkeke ta Togo tofe ta dokuisi miado gbe na Togo tobe azalo naolo azalo menyabe ole eŋuɖom ɖa be azãse ta le azã ɖe sia ɖe ɖuɖu ma mi gblɔna be azãlo ke no nye be Christmas ɖu yia mi gblɔna be blunya na mi lo ke ame ɖewo ɖo na ŋu be ne gava tu mi alo ne yiwa gava tu mi alo ame ɖewo hã wogagblɔna be blunya na miawo hã ta blunya na mi lo eyae mi dona le Kristo dzidzi ƒe azã ɖugbe he yi ke mi ɖuna le ɣleti ŋkeke wi le eve ma ɣleti ŋkeke wi etɔ̃lia mea ƒe ŋkeke 25 dzia he mi ɖuna Kristo dzidzi zã ye mi gblɔna be blunya na mi lo ke ame bubu hã ta gblɔ be blunya na wo hã alo ne gava tu mi ke no nye ƒe yeye New Year yi ke mi ɖuna le ɣleti gbãtɔ ƒe ŋkeke gbãtɔ enye dzove ƒe ŋkeke gbãtɔa ne kpɔ nɔvia ado gbe nɛ ƒe yeye na mi lo ke woawo hã woagagblɔ be ne gava tu mi ke le gbetɔa miagata kpɔ medi fia ƒe dzɔgbenyui na mi I wish you a happy new year ke ne kpɔ nɔvia medi fia ƒe dzɔgbenyui na wo ke nɔvia agblɔ na wo be medi na wo hã alo na wo hã ko evɔ efia be wo hã edi efia ƒe dzɔgbenyui na wo ta gbedoname yawoa mi kpɔ le azãɖuyiwo vevetɔ azãlo ta ne mi dogo le Colorado le míaƒe takpekpea ma ne mi dogo mía nɔnɔwoa azãe lo doge mi le na mía nɔnɔwo le Colorado ne mi dogo ta ne nɔ mía nu ne tsi tame na mi ne mi dogo eya doge mía le yo ke miayi ɖe edzi yo ke le nuɖuyi ɖe leke miado gbe ne be mi le nu ɖum alo ame ɖe le nu ɖum
nuka agblɔ na mia ne be va dogwe wole nuɖu alo nuka wa tutu gbɔgblɔ akɔ kpe amea wòava nuɖu kplɔa ŋu ava de asi agba me kpli wò. Mina mi ge ɖe me mikpɔ eya hã ɖa. Ne mele nuɖu hafi ame aɖe va, magblɔ na amea be ekli afɔ nyui, ekli afɔ nyui, alo le gbetagbe bubu ma mi be ekle afɔ nyui, ekle afɔ nyui alo ekli afɔ nyui. Wo katã nya ɖeka ko gblɔm wole. Meka ɖe edzi be le aŋlɔtɔwo dome woagblɔ be ekli afɔ nyui, gake le mía eve dometɔwo dome míagblɔ be ekle afɔ nyui. Wo katã ɖeko wole wo kpem, you are invited. Ɖeko wole wo kpem be nava de asi agba me kple yewo. Ke afi ɖewoa, leke míaɖo ŋu be nyasi le eme alo asinye le eme. So like I'm with you. Le nua ɖu kple yi or eya koe nye thanks akpe. Ekle afɔ nyui, nyasi le eme alo asinye le eme. Then le go bubu me hã mi gagblɔna be enya zɔzɔ, enya zɔzɔ. Eya hã ɖeko wole wo kpem. Literally míagblɔ be you know how to walk. Efia be etime ama ɖe ezɔ ɖe game dzi eyi ke wole nuɖuma eva do go yi ta enya zɔzɔ. Ke amea gblɔ be yo. Le go bubu hã ma míagblɔ be etsom ɖo. Eya hã ɖeko wole wo kpe gakea míagblɔ be etsom ɖoa you have met me. Ta edogom le afi ɖe mele nane wɔm hafi edogom ta eya hã ɖeko wole wo kpem enye ma. Eye woaɖom be nyasi le eme. Go bubu ma va mi ɖunu abe eya koe mi gblɔna wu le wo katã me. Va mi ɖunu. Ke woayi dzi agblɔ be aɖo ŋu be yo netsɔ. Va mi ɖu nu. Yo netsɔ. Bubuwo nye va miawoe. Mia ŋutɔ minya be nuɖuɖua nane wɔm wole le efi ma ta o. Va mi woe. Eya hã yo netsɔ ko woagblɔ. Nya yiwo katã gblɔm mele fifi la ya, ame yi ke le nua ɖuma, eyae le gblɔm na ame yi ke va aƒea me. Va mi ɖu nu, va miawoe, etsom ɖo kple egblɔ míaƒe nyanyui alo egblɔ nye nyanyui alo egblɔ nyanye nyui. Wo katã yo netsɔ ƒe ŋuɖoɖoe. Ta le nuɖu yiwoa, nuɖula na miege ɖe aƒea me agblɔ be ekli afɔ nyui alo ekle afɔ nyui. Enya zɔzɔ, etsom ɖo, va mi ɖu nu, va miawoe, egblɔ míaƒe nyanyui. Wo katã wonye nya yiwo ke mi gblɔna be miakɔ akpe amea wòava ade asi agba me kpli mi. Le go bubuwo me hã, ame yi ke ge ɖe aƒea me alo ame yi ke ge ɖe amea dzia, egblɔna nya ɖewo gbã. Etutua nya ɖewo gbɔgblɔ hafi nuɖula akpe sɔŋ wòage ɖe egbɔ. Ta míakpɔ nya yiwo ke ame ma hã gblɔna ɖa. Amedzrola gbã ata gblɔ be kpɔ asi loo. Meaning be míata gblɔ ko be enjoy your meal. Míatɔ minya be asi mi kɔ ɖuna nui ta kpɔ asi. Ta enjoy your meal mega yi nua ɖuƒe ko nava ɖu asi o. Nava ɖu asi o ta. Na le ŋku ɖe asi na kpɔ asi enyuie. Maybe le vivi na wo tso ma. Ava kɔ asi de nu ma gbe lã yi tsɔ de nu me kpo. Bite your own fingers. That's funny. That's a funny one. Ta kpɔ asi lo ke ame yi ke le nua ɖua agblɔ be yo va mi ɖu nu alo te ɖe ŋu nye. Bena mi.
Yeah, I see. Yeah. Tedemune, Interesting. efima ye amekele nodum to a akpe and you are invited. Tedemune alo vamidunu. Afi ame etole ame vele agagbobe yo nature. Yo nature. Nature. No, n'ebe amia osogbo a mikpo asilo no nya medeka kpo asilo no sogbo a mikpo miglobe mia efiabe osogbo owu deka mikpo asilo talego ya me nono metata yi mikpo fifila ya mma globe kpo asilo mia globe mikpo asilo kake ewa nkube nono metata ya ha menya si okole no dru ya ota kwasia Yeah, the prayer. kwasia manyo mia glole fia ala bena menya si okole Isn't it a shame? le tefe bubu ha mi se na be asila kame ke nudula globe kediva do e ha do ko le gbogbo ile ple ikpobe pasi le busy le nane wom le tefe bubu ha mi ga se na be asila kome le ebedomia oma mi se na be asila kome afi bubu asila kame oh kediva va you are invited to it. Ke amea aglobe yo nature Nature. tale nudu yiwa yado yi nenye be va ameikele noduma eyai atutu enya agbogblo eyai aglo nya degba akpewo benava dunwa kakele go bubu me ha ameike gede ameajia eyai eglo na nya dogba wawenye yawo aglo nya gba afi ami aglo akpebe o vamidunu nyaka wewo glona kpo asile akame wawenye na yoke oglona le nudu yi miayi eji lenu yoke misrocho consider iva ime vana egbea miakpeda be miadomiado tuekpo dana mi miadomiado tuekpo be nyakawe mianu le yi ya ome tagbanto nenye be edogo amo le nudum de nyaka agblɔ alo nenye okay no nye be we le nua dum ame ɖe va nu ka agblɔ akɔ kpe ama be neva dasi agba me kple ye. I'm going to say it in a very funny way. Vamidunu. Vamidunu eyakwe vamidunu kenenye be amede gwanane yike ojebe nemi kwabotane nemi kafu ibo ejagbagba ewonane that is congratulating someone de nuka mi agblɔ n'ebe jivilo edole doxɔme lo alo ewɔnane komidzibe mi gblɔ ne be edzagba nuka leke miagblɔe bikwe consider iva ime be atangblɔ be wedo le me alo wewɔ dɔ miama we seŋu bikpɔwo katã le consider iva ime ta mia ayi ɖe nusɔsrɔ̃a dzi eya dokume dzi be mi wɔe kpoe ɖe ko hafi miaga age ɖe me miaga trɔ va etɔ̃lia gbɔ ta nenɔ miaƒe ŋku dzi be mi gbɔ dodokpɔ vi ɖe wɔ ge le etɔ̃lia ŋu akpe ke ne le nusɔsrɔ̃ dzi yi ma mialé ŋku ɖe gbedodo kple gbelɔlɔ megbe la nya bubuwo gali yiwo ke mizãna tsɔ ɖie kadodo nyui si le mia dome fiana amewo le heyawo katã wɔma wonye nya tɔxewo eye mi gblɔnɛ edzi nenye be amewo le nanewo wɔm ta miakpɔe ɖa be nya kawoe gali hemenye gbedodo gake wonye nyawo mi gblɔna na amewo kɔ ɖie
kadodo relationship nwito ike lenye gbikla ma odoma kode na fia nya iji akpọ ụda nuka e nono metata de fiami nuka le jojole nono metata me Amadele. Oh, sorry. Iji Danami. Danami. Oh, look, I want to have a mag Amade Mozum. Hello? Amadele Mozum. Yeah. You know, traveling. Amadele. Somebody's about to travel. Somebody's traveling. Tu. Amadele Mozum. Kenu ka ole omna ameyo ke vado dape. Elle Miaga Dogo Womno. Miaga Dogo. Ana mi le temte na me elle baba e wom. I was going to say baba. Elle baba e wom ya tepe. Elle amia o clam. Elle amia o clam be ile mozom. Tanyakawe waza neme wasi aude. Nyakawe waza le nupome. Akokla amedebe ile mozom. Nina migedeme. Nemi kweda. Nemi ele jojo le amade gbo hena mozozo ade wola. Miekla amia. Yado ya. Mozola la akla miebe meyi mava. Le godoma fi ike tututu amia le yi ma oyo na edeme meyi gen mava meyi ablochi mava meyi ejumako mava ta eya mozozo ele jojo la ma gbo ne ule jojo mnene ma ke meyi mava lo meyi moji mava alo meyi gboji mava nya ton ya wa otanglone akokla mede nenye be ole mozo kakla ole vovovo mozo to eli hafi maybe ejoyina eyina fideko atrogbopu ide kwa ayava eya hani ta mozo to mile nkule dagba afi akpo eyike o ele jojo la me agbopu ideko ala achon alo awanane kufako aga trogbo tale mozozo a meimava meimoji mava meigboji mava keleke wa dohun yo na gbokaba tana miebe meimava lo ka donbe yo na gbokaba alo yo mojineko mojineko na lado dedide afokudeke ma no emo mojineko now na lado dedide so yo mojineko mojineko legodo me ha mi grabe yo gbojineku alo yo nazonyue meimava meimoji mava yo nazonyue yo alo yo hedenyue okata atando kata unene ma mi kpo ndodo abewa me aton tanenye be ojonene ma klabe yeyi moji yava yo na gbokaba yo mojineko yo gbojineku yo nazonyue edeku babiade lefia babiade lia okay okay babiade la sinya never okay heading yeah Oblone just like that, or is it mostly in death to somebody? Benye ku okata kakala penya kwe
eku ha kakla pe nyakwe le nyateƒe ma efi wotsɔ hedenyua le nebe ame ɖe le kaklam wole kakla efi wotsɔe le hafi va le dodo le eku me menye ku ɖeɖe ko ƒe enyae o nebe anytime le company part atangble be o hedenyui gake mi va ze le ku me kakaka eva bu le ke mi ze ne be mi le ne be mi le jojo la me ɖe gba eva bu eƒe zaza eva bu le fima fifia mi va attach to eku gake amenye ku efi ya ko odzotso hafi mi va ko eɖo ɖe eku gbɔ so ya tangble esia akpe yo ke mi ayi ɖe edzi kimi nenye be ele jojo la ma gbɔ gake menye mɔzɔzɔ o nenye be mi wu he ya nua mia axɔ dzudzɔ vie ta mia nɔ dzadzra ɖo na break dzudzɔ xɔxɔ ta mia ale ŋku ɖe he ya ŋu ne mi le kakla gake menye be mɔzɔzɔ ala nɔ afi ɖe ko la nya bubuwo li mi gblɔna ne be mi le dzodzom le mia nɔwo gbɔ le nkeke me tɔ li hafi zame tɔ hã li tamina mi le ŋku ɖe nkeke me tɔ mi kpɔe ɖa egblɔ be ne mi dzro nkeke tɔ me vɔa mia atɔ vie hafi agava yi ɖe nusɔsrɔ̃ dzi yo ame gbãtɔa agblɔ be akla nɔvia be medzo alo meyi mava alo miadogo meyi aƒeme mava ta yaɖo ya fi ke yi me la ele yɔge meyi aƒeme mava meyi fi ta kakla ma godo mi gale godogbe mele abe mɔzɔzɔ yi ke maybe amea la nɔ fi mi ŋkeke atɔ̃ ɣleti ɖeka ɣleti eve eƒe ɖeka hafi atrɔ gbɔ heya yi fi lele yava maƒle nu mava meyi fia mava ta meyi mava meyi aƒeme mava miadogo alo nyemedzo haɖe o efia be agatrɔ va kokoko medzo haɖe o ta ɖoko yi tso vie yagatrɔ va nyemedzo haɖe o alo nyemegble wo ɖi o megbɔna lo nyemegble wo ɖi o ta anɔ nyanya me na ame yi ke gbɔ wole dzodzo le gbe egale trɔtrɔ va ge medzo kata o ta nyemegble wo ɖi o ta agatrɔ va ko ta ama hã anɔ mɔ kpɔ ne be atrɔ va alo matrɔ vie mava just like taking a stroll matrɔ vie mava alo matra afɔ anyi vie mava wo katã mayi fi lele ko magbɔ mayi fi lele ko magbɔ ta heyawoa woawoe nye nu yiwo ke mi gblɔna nenye be mi le jojo le ame ɖe gbɔ kpoe ɖe ko agatrɔ gbɔ menye be adidi o yava wɔ nane ko ne yava meyi mava medzo miadogo medzo haɖe o kple tɔwoa woawoe nye nu yiwo ke mi gblɔna nenye be mi le jodzo le ame aɖe gbɔ babia ɖe le heya hã ŋua akpɔ comment ame ɖa akpɛ nɔkpɔva doko congratulate him ko la yo akpɛ kaka akpɛ na nukpɔlawo hã woawoe le dɔ dzi woawoe le nu srɔ̃ ta nenye be mi gbɔa medzi be ma agadzi ha ɖeka na nusrɔ̃lawo nenye be mi yi break agbɔ ta ne mi trɔ gbɔ hã woase eha la akpɛ yo dɔk ele gbɔ o yo akpɛ nufiala gã be ne fie nu ya mi abala mi gblɔ na mie be mia aŋlɔ ŋua da ɖi ale be ne miakpɔ ɖa ke nufiala gã ekpɔ ge be ya aɖo biabia ŋu alo ale ta ne ame aɖe mesena ne gɔmɔa
Amananya. So if someone does not understand something and needs translation or further explanation, please put it into the comments so that the lecturer can talk about it. So those who speak French, nous fions part de la façon d'informer quelqu'un que l'on voyage. So that's all I could speak. Et ta miebona pi ta yo akpe mikpo Siena convention yagbona da ikpo ife ngira ejinogele Colorado abe ale nufialaga gle vaye ana yope amato ele Colorado e ta mikpo ife boblododo alo the ad for it yo ta mi atrobo pi akpe Ago. Have you heard that Siena 2024 Denver has moved to a new hotel? Yes, this year's Siena convention has moved to the Embassy Suite by Hilton Loveland Conference Center, located at 4705 Clydesdale Parkway, Loveland, Colorado 80538. However, due to the high demand, we just signed a new deal for an overflow hotel at the Spring Hills, located at Loveland, Colorado 2. Denver is also determined to make this year's convention the best yet to come. So guess what? All rooms are going to be sealed for anyone who registers and books a room. The best of all, the suites are the same as $145 rate per night. The Embassy Suite is now officially sold out. So please hurry to book your room at the Spring Hills, which is at this moment have the limited single, king and double queen beds available. All suite hotel, the both hotels are all suite hotels, just for your comfort and enjoyment for the first time ever in the history of Siena. Each suite will have refrigerator, microwave and sink area, comfortable and sizable living area, pretty much a self-contained apartment. Free breakfast included with your registration. Let me tell you, this free breakfast is made to order. Local dishes will still be served at the Embassy Suite hotel premises. Airport to hotel pickups every 30 minutes. The hotel manages special free limited drinks and snacks every evening at the Embassy Suite Hotel. Wow, do I need to say more? This year's Siena convention to be hosted by the Airway Association of Colorado, Denver from August 29th to September 2nd, 2024 is going to be historical and unbelievable, unforgettable convention you don't want to miss. The convention packages remain the same. Convention registration ranges from $214 from 18 years and above, and also $135 from 10 years to 17 years. Also $90 from 5 years to 9 years. And the good news is it's free for all 4 years and below. Affordable hotel rates of $145 a night for a suite. No regular rooms at this hotel. All hotel reservations at the Crown Hotel have been automatically cancelled. Just hold your breath. That's not all. More exciting details of what 2024 Siena Convention in Denver, Colorado, August 29th to September 2nd, it's yet to come to enjoy the best ever convention. Please go to Airway Association of Colorado.org or SienaOnline.org to register today. Contact Cornelius Akume on +1 303 332 9788 or Francis on +1 303 875 9255 or Divine Kluche on +1 720 629 5812. Register today and book your hotel room and come, let's socialize, network, make new friends and visit the old ones and raise funds to rebuild the Eweland. Denver 2024, the best ever Siena convention yet to come.
Ago. Have you heard that Sienna 2024 Denver has moved to a new hotel? Yes, this. Yo, akpe na mi. Mi krogbo. Mi klami ba mi bona na mi akpo Colorado top long yigba convention. Alo takpe iko ga la pe am mi akwera mi onto mi kwe ba vegan to ta na mi fle mi apa agban le view alo mi nglon ko adeko e merakuku mi avanglo nko alabane mi adogo la fuma mauta yo akpe ke no fialaga meraku alagbo Yo, akpe. Yawe da for me vie. Mi kwebe le eno pe no wa. Made afọ me vie mava. Ta mi va da for me vie gbo. Yawe de. yo akpe oche we de Oh, dog. I thank Global wo ha we de. yo Which okay. Yo, So I can also say Wuhan. wo ha, yeah. Wuhan instead of Wuche. I can say Wuhan. Which in this case is dialectal. Ever's method. He said that, yeah, I know. I that's what I know. Yeah, I know that. That's what you won't believe I can write all this down in perfect English, but I can't speak it. So I knew that's what he was saying, but I have to make sure that your line is correct. You know, if it's not correct, then I have to end it. Yeah. Good. Ta. Nenye be. Maybe the Lenso nebe fa be me Global nemi. Me gboji ge. Ebe ya ji. Ele gbogbo na mi be. Let me do vivie nu sosro. Ta eyile. Nu fiala nye ta. Nye. Ma do vivie nu sosro. Na mesega wodi gbenko. Ma chonye pe akudu. Nu fiala nye. Ma do vivie nu sosro. Na mesega wodi gbenko. Ma chonye pe akudu. Nyaka gbole na mi. Sukun la ele gbogbo na nu fiala be. Ya do vivie nu sosro. Ya globe ebe ya persevere in learning. Ta anytime is belle onya digben onya rain kwa he or she will pick slate. Those days slate misana ko ina sukumenya gbalon. So ya cho ye pepe and slate and dara mi edo kujia. Ebe ya cho ye pepe. Nice. Asiju. Anytime na onya se ga kwa ya asiju. Ta let me just say na ganyinya Bella. Jana. Again. Kwa amesia meneno ebe no nye phone yo no nye kapumo yo no nye computer yo a na no eji na mi va na mi sro ebegbe akpe na mi yo ke mi dogbe ahoho bayi keleke mi alon yi na nye be odogbe na mi be Evegbe. bejo me mava mi adogo me ya pe me pleto wa leke mi alon yo na vakaba yo na dape menyu nenye be amabe yi na dape ma ya globe yo na de apeme nyu so get home safely yo na de apeme nyu yes nyu alo yo na de nyu okata okumile gbogbobe ne do apeme nyu alo na ebe amiebe ye ya va ke efima agbo na ebe yo na vakaba ne trogbo kaba ka ke no be yi na da apema yo na de apeme nyu
Kenenye be mi le kakla le zame maga dogo at least for exame pete ma dogo enwake hafi mi aga dogo de leke mi anya ka o mi agbo na mi anono hafi akla le mi anu ugbo ebe mi le kakla mi na de anyi mlope amegbanto a atangbo na no bia be ma une for mi alo zanenyo zan night ezala nenyo zan nenyo neke miakpe neke miakpe alo dodonenyo alo zan nenyo okay mi gblɔ zã nenyo xoxo dɔdɔ nenyo neke miakpe kple nɔviawo katã wonye gbe yiwo ke miado nenye be mi le kakla le zã me mi yina ɖe anyimlɔƒe magakpɔ mia nɔewo kaka eŋu ake oa woawoe nye nu yiwo ke miagblɔ abadzi nefa alo abame nefa ame ɖewo gblɔna be abadzi nefa alo abame nefa ame ɖewoa wogagblɔna be aba ne de gli ŋu ne be wogblɔ be aba ne de gli ŋu afia be wodi be o na mlɔ anyi naɖi ɖe me nyuie eyae nye aba ne de gli ŋu ƒe enyawo ta zã medo ha ɖe o dɔdɔ nenyo ŋu neke miakpe zã nenyo Mawu ne fɔ mia wo katã wonye nu yiwo ke mi gblɔna nenye be mi yina anyimlɔƒe ta miata gblɔ nenye be mi le kakla fifi la elabe miawoa miata do zã nenyo na mi elabena ne mi kpã le fia mi yina anyimlɔƒe megayina naneke wɔƒo ta miata do zã nenyo na mi alo dɔdɔ nenyo Mawu ne fɔ mi nenye be mi katãe mi le dzodzoa Mawu ne fɔ mi gake menya be nenye be dana mia gblɔ be Mawu ne fɔ mia eya zã medo le fi ma haɖe o ta eya boŋ agblɔ na miawo be zã nenyo na miawo zã nenyo na mi zã nenyo yo ke leke miaɖo ŋui le go ya ma mia ŋutɔ miagata gblɔ nya yawo agakɔ ɖo ŋu na ame evelia ne be Mawu ne fɔ mi ame evelia hã ata gblɔ be yo Mawu ne fɔ mi alo yo zã nenyo alo yo ŋu neke miakpe alo yo dɔdɔ nenyo no gblɔe leka miawo hã miata gagbugbɔ agblɔe na amea wo katã zã nenyo ƒe nya koe good night good night good night good night good night sleep well wo katã ƒe enya koe ta miata tsɔ ɖe sia ɖe agblɔ eye miata tsɔ ɖe sia ɖe hã akɔ aɖo ŋu faa ke ne be ame aɖe gbɔ tso mɔa dzi eyi ke wòdzo ekla mi ne wògbɔ tso mɔa dzi ɖe leke miado gbe nɛ ne wògbɔ tso mɔa dzi ne be woe le hafi amea gbɔa edze be nàdo woe zɔ nɛ ta ne ɣe sia ɣi yi ke le afi ɖe ele aƒe me ame aɖe ge ɖe dziwòa nu ka gblɔ woe zɔ welcome woe zɔ alo ezu be ekla wò hafi yi teƒea ne wòtrɔ gbɔa woe de nenye be enya fi yi ke wòyi hafi gbɔ gake nenye be menya ma o wòge ɖe dziwò le aƒe me koa mata do woe de nɛ o woe zɔ ya ado nɛ akɔ xɔe gake nenye be amea kla wò be yi afi ɖe ne yeava ele nyanya me na wòa ne wòtrɔ gbɔ va ado woe de nɛ woe de alo ata gabia hã be egboa migblɔ be gbedodo nu yawo katã gbɔgblɔa lɔlɔ̃ ɖeɖe fia koe menye be ava gblɔ be
emegbo melekpo nye be megbo afi le nye bia be megbo na ao menye zibe yo egba ya gbogbo kwe egba megbo wede afi mi amo wede sa menye gbogbo physically akpa mi be o mekpo ibe igbo na menye ya fe nya glo mi lo alo ela be na eyika mi ejo a mi gbo nebe gbojineku ta eyika trogba mi atambie be gbojiku a tale heya ma no be ya lo atanglo be gbojiku gbojiku ta no do wezo a leke alo yo mi atanglo be yo we le megbe alo mezodenwo le gobubu ma nenye be nyameve mi va dogo ameve over dogo le teƒe ɖeka amegbanto etutu yi minya be amegbanto ma menye fi ma o le o hafi amevelia va tui ye amegbanto ya dogbe ne be wezoa heya eyike onya be menye fi ma ame ya ha lola atagblɔ ne be yo wo ha wezo meɖeku he ma me koa magagbɔ ɖe me nyuie nenye be nye kple dana mi ɖoe be miadogo le afi aɖe eye dana mi tutu fi ma ɖoɖo menya be menye fi mi dana mi le o dana mi tutu fi ma ɖoɖo hafi nye meva ɖoa ne dana mi do wezɔ na ma nye hã ma do ne be wo hã wezɔ elabena menya be menye fi mae eya hã lɔ ta wo hã wezɔ ame ɖeka mezɔna ta míaƒete zɔ va ɖo efi ma kuku ema me koa okay akpe ke na miaga yi dzi a miakpɔ be megble be no bia mi be gbɔdzikua miaɖo be gbɔdziku alo egbea dzi nyoa gbea dzi nyoa gbea dzi nyo wo katã ndeka ko do ko dzi ne yo kpɔ le yike eko ndesia de le nyui da is everything okay you are welcome is everything okay all right yo ke mia ton ɖeka ve ɖe me kpɔɖa be nu yiwo ke mi srɔ̃ fifia ɖe leke wokɔ mi kɔ se eme nenye be ame aɖe le dzodzo le afi ɖe dana mi Meɖeku biabia ɖe le asime yo never the one gbɔdzikua would that be like us saying did you have a good flight? Hello, did you have a good journey? Something like that. Is that basically? What is gbɔdzi? What is gbɔdzi? Yeah, mebe mademe. Gbɔdziku ya lo gbedziku a edocho nebe maybe amede klabe I adedape hanta de ya fida adedape eyi la wuƒe ta elã ku a kpɔ nu nyui ɖe gbɔ papa dana me ko le nyame sa yeah, I knew there was something funny about it. But because koa you know, I felt it could mean something more. Ta elenu de tso gbeji cover ekpona ne ekponu nui de ko boya ye obia na be gbojikua alo gbeji nua gbojikua so a hunter hunter okay those days dog ati we no ji nyama ma bia ma itu nyama ma bia fi akpe okay ke meku emeko alo Maraku emeko yo akpe kaka emeko na emeko you know the hunter going yo enyo akpe ke egbe
Mission cho nyagboglo deka evedon nenyebe akodelolo fiamia no bantoa lazandu ileke mi dogba mission cho yan mi gastron cho like nemi le nudu like mi akpa mo wa vadu nu plemia mi ga kwon cho wa wo han mi ga kwon cho na eba ma de le mozo like wa kla hafia i mozo zo azọmwa n'ogbo like wa akọkwe nenyebe mile kakla le nkeke melo alozama wawo mie mi ponutwe nenyebe mile kakla le nkeke mede leke mi akla amerike gbo mile jojo le hafi ajo nuka emi agbo nuka jimi donku nebe mele jojo le amade gbo fifi lai ayi agbo menye mozo melo nuka jimi donku Eka, I bet like Miagadogo. Oh. Miagadogo, alo miadogo. Eja agba bubude. Miagadogo. Miagaka. Alo meimava. Mejo hado. Meyape memava. Ukata onye nuyo kemia aglo. Kena madele nudumde leke wako akpa mebeneva dunu. Vamidunu. Alo. Enyazozo. Oh, tutu. Enyazozo. Is that right? Enyazozo. Yes, it's right. Tutu. Enyazozo. Okay. Yo. Akpeka aka. Ta. Egbepenu sosra. Mia akosede efia ke nusu ado ko ega suso mi agale nkudon nenyebe mi ga dogo kosida ike gbona me cho gbedodo gbelolo nu yo ke mi agbona mi ano akodelolo fia mi ano wa we su ado ko ega suso mi ayi ale nkudon kosida igbome nuka omi ale nkuda leke mi akoda pena ame nenyeba mede wonu ni na mi de nya ka omi agbo ako show appreciation ako dakpe na ama ya omi ale nkuda le consider yi gbome babia de lia yo ke ne nupola ha de babia de kemele osi o wa Marako no kola no fialaga biabiare la miashia. Na biabiare le Marako mia atandere muyaji mi atandere ngongloji le Facebook mobile alo YouTube wonka o doa mi atandere te como alabana mia no fialaga na don yo akpe kene babia de keme galiowa ha ikemi sro ko je nu social gomegba mi don ku eji a agbale so sronyo tamiaji ako agbale so sronyo yo mi vane mi asre agbale so sronyo mi vane mi asre avazu na de na miade duko avazu na de na miade duko. Okay, me I got some. Agbala Sonya. You know I love music, eh? Mi vane mi asre tadana mi asre you de Agbala Sonya. Don't leave it to me, oh. Agbala Sonya. Mi asre. Agbala Sonya. Agbala Sonya. Mi vane mi asre. Mi asre.
Avazu And nade. Namia de duko. Anyo na miade du ko. Go on, me de ku jihadam la. Nyame. Maga Bojini, okay. There's a loop, there's a slow down behind it. Connect. Okay. Yeah, agbale so stronyo. Mi vane mi ashre. Agbale so stronyo. Mi vane mi ashre. Avazu nade. Na miade duko. Avazu na mia be duko. Miade duko. You know. Okay. Avazu nade na miade. Teacher, me dey master. Next week we Yo, now. Mercy, yo. Akpekaka. Yo, kemi akọ gbẹgbẹ ní sọsúra asedefi gbẹgbẹ kọtẹ adé Dr. Wonyofe Asime akpẹ. Yo, akpẹ na nufialaga mi da akpẹ na de ale na efian nyimi egba na ale ba ọba amado hàn le emoji Dr. Pascal Podo ebe akpẹ ko mi ada na nufiala eya le dọji kakaka ta akpe Dr. Podo echo nufialaga of department mema okay yo ta akpe na amashiama mi apa no pola planya sala kata na mi we ta gapopo ade magbona mi wo galebe nwi na nonyi telephone na nonyi alebe kwa ke amo atanyo ta mie dom cho kama afi ngbubo ha le ke nufialaga o ashitrom chung bena amo na no miadom la fia ta mi ashitrom kama katang ta mi dak pa mi chumon kokwe akpedan masham nufialaga Cynthia Selassie Mallet the Department of Every Education, University of Education, Winneba, the Council of Representatives of Siena, Amashama, Yapanopola, ne Efia, to Alozaya, Mato, ta Miagadogo, Abe Ale Migblena, ne Enyadele, Miashi Ale, Kemiakwebe, Miawe. Na wonyoa merekumi na mianya alabe mido ngonglo demi nyakwege apana yo danami mereku anyapuko adele ya ba manglobe ikupia miele Facebook abala maglana miele Facebook fia alabe nka Facebook miele afumata atangede miaji le afuma ha le nazeje shiakola agede miaji ta facebook.com/siana .everland tamila fuma yale miaji ta akperami yo tanami Doc email email address and then you know the biadele amadeshia you can send it to the email address and you know we'll send it to Nufialaga if it's something for her to explain to you. And that's one thing we're trying to do too. So take care. Make use of the what do you call it? The email address that you'll see on the flyer also. Yeah.
No feel like I'm an echo my question. Okay, Bitede mia. Miang. Okay. Miano. I'm trying to say it. Okay. Miano. Nyeda pena mi no pola okle no sela. Nyeda pena mi be nyetede miano. If you don't speak it, you can be rumbling on like I am just to learn. And if you learn more than you know now, that's also a great thing to let us know. And very much appreciate it. Nufalaga, yedaka now, Kaka. Yo, Danami. All Hello? the time that you guys spend with us behind the scenes before we come on. Yes, ma'am. Tafifia. Mejo Yes. ina me Yes, ina ma'am. mava mola ita mejibe mia. Ya glonya de na makova molo anyi. Nkai mi aglonam na ebe mi le kakla Dodo de nenyo. same. Akpe. Dodo nenyo. Akpe danami. Dodo nenyo. There's a delay in our transmission. Something. What do you want to say? Akpe kaka, because yeah. Akpe Okay, and then yeah, maglabe, mataglabe. Zamedo. No, wait a minute. How do you say? Zamedo Hadel. How do you say? Zamedo Hadel. Oh, so I'm right. I was just stopping myself. Yes. Oh, Zamedo right. Hadel, because for us it's not night time. Zamedo Hadel. I'm learning. I'm sure there are people in the background who are also learning all this. I mean, at least or confirming. Yeah. Doc, ata nami music ade afia. Egba me wodonto school. Me jiha me wo me jiha me strong. Which is harder than meji, right? Me strong. So give us a good one. Yo. Me F4 Isaac. Mandy. How do I join you guys? Lucky I get a miatoma. That na me plan feel like miatano. Okay. Yeah. Medical. Every. Okay. Atanglo will phone number in the back. Nania in the back. You don't have to say it out loud if you don't. And then flyer. If you look on the flyer, I'm not sure which route you're using. Like a flyer, email address, Adeleji Fifia. Doc, when I go now, ne namsia. Maragumi ako sama. Yo. Enyo. Kamise akpese ade. Akpese. Egbona. Togo topo na akpese ta. Miengi oga. Mie afu akpese ade egba la begbe nye of dokushi hogbeta. Mipo akpese ade miakwera. Yo. Independence Day in the Azalo. Azase. Now, Miracle, I got enjoy. I'm sure there's some independence. Azase. Never all parties are there. I feel come on. Bring it on. Doc, what's going on? We know the delay. The delay is messing us up.
Bébé Elani, yébé cousin. Yes, bien Hazama. Azan. Anyeta lele. Ofobi gbetade ya to wene atisu atika kene letia. Wezala kita. Kadabi gbetade ya to wene atise atiga kene letia la. Wezala kita. Cynthia. Danami. That's Cynthia. Ayan to sama. Yes. Never. And your brothers and sisters across every land. Lola gogo be tukara osogba. Let's hurry up. All right. This music is by, let me write it down, then maybe I can find it. Albert. This something called Yo, akpe nami. Happy Independence Day to Togo from your brothers across other lands.
Felicité. Is it Felicité? And I'm all going in, Yeah, man. Oh, félicitations. Man. Hello. Oh, Felicité. Felicité. Okay. French. Yo. Feliz. Open Feliz, I did that. Yo. Yeah. Anyway, Akpe, thank you very much. Yo. Watchers and hearers, TV watchers and viewers, thank you. Yo. Sorry about the delay in transmission. The transmission is. Yo. Akpe. Can hear you. Ke yema mie glo ta mi apa wona wa o yinaji cho afidagbe African Jazz Panorama DJ Lawrence Mawenyega wona hama afidagbe FM le America Gama American time afi le menudagba F4 Steve play da Empress na oto cho ga we the cake plafa le America time Eastern time afi bobo ba authentic mama no naji hafi miape wona ya oga Evana ta yema akpana mita merekumi adore wona bubu oha en ahia ta yema ke miaga apon ake abale da na mi blena nemie jibe yo academia nwa miatando email demi alo miata anglo agbanami le strong evergbe @gmail.com. Hello, president@sianaonline.org. Ta hamokata nemia owongi kola mia akere miang tayemale afia yo ke akpenami miaga adogo ake yo. Miaga Dogo, Department of Urban Education. Akpenamilo. Yo, akpenami auha. Yo. Okay. Bye-bye. Listeners and viewers, thank you very much. Miaga Dogo next week. Miaga Dogo. Do you understand that? Yeah. It means see you later, alligator. Yo. Bye-bye. Yo man, ta Siana convention agbona ta mereku mia agedema ta egbona. Bye. Ago. Have you heard that Siena 2024 Denver has moved to a new hotel? Yes, this year's Siena convention has moved to the Embassy Suite by Hilton Loveland Conference Center, located at 4705 Clydesdale Parkway, Loveland, Colorado 80538. However, due to the high demand, we just signed a new deal for an overflow hotel at the Spring Hills, located at Loveland, Colorado 2. Denver is also determined to make this year's convention the best yet to come. So guess what? All rooms are going to be sealed for anyone who registers and books a room. The best of all, the suites are the same as $145 rate per night. The Embassy Suite is now officially sold out. So please hurry to book your room at the Spring Hills, which is at this moment have the limited single, king and double queen beds available. All suite hotel, the both hotels are all suite hotels, just for your comfort and enjoyment for the first time ever in the history of Siena. Each suite will have refrigerator, microwave and sink area, comfortable and sizable living area, pretty much a self-contained apartment. Free breakfast included with your registration. Let me tell you, this free breakfast is made to order. Local dishes will still be served at the Embassy Suite Hotel premises. Airport
support to hotel pickups every 30 minutes. The hotel manages special free limited drinks and snacks every evening at the Embassy Suite Hotel. Wow, do I need to say more? This year's Sienna Convention to be hosted by the Airway Association of Colorado, Denver from August 29th to September 2nd, 2024 is going to be historical and unbelievable, unforgettable convention you don't want to miss. The convention packages remain the same. Convention registration ranges from $214 from 18 years and above, and also $135 from 10 years to 17 years. Also $90 from 5 years to 9 years. And the good news is it's free for all 4 years and below. Affordable hotel rates of $145 a night for a suite, no regular rooms at this hotel. All hotel reservations at the Crown Hotel have been automatically cancelled. Just hold your breath, that's not all. More exciting details of what 2024 Sienna Convention in Denver, Colorado, August 29th to September 2nd, it's yet to come to enjoy the best ever convention. Please go to Airway Association of Colorado.org or SiennaOnline.org to register today. Contact Cornelius Akume on +1 303 332 9788 or Francis on +1 303 875 9255 or Divine Kluche on +1 720 629 5812. Register today and book your hotel room and come, let's socialize, network, make new friends and visit the old ones and raise funds to rebuild the Eweland. Denver 2024, the best ever Sienna Convention yet to come.